nažalost nemam nekih negativnih stvari da kažem, izvinjavam se, ali eto to. A korporacija nije ulagala inovacije, ne može ovo da je bude prvi korak, jer je ovo pretežak prvi korak. U isto vreme smo i pravili avion i učili da letimo. Jedna od glavnih strahova koje smo imali jeste da se neće uopšte prijaviti neko s kim mi možemo da sarađujemo. To se nije desilo, zato što se prijavilo 84 proizvoda. Svaki od ovih proizvoda ima sledeću osobinu, a to je da imaju korisnike, imaju dobar user experience. Gledali smo da to budu firme sa stabilnim i jakim timom, finansijski su stabilni, da li kroz investicije, da li kroz bootstrapping, imaju zaokruženo rešenje. Jedna kompleksnija saradnja koju je IBRD prepoznao jer je vrlo specifična i vrlo engaging za korporaciju. Dejan Turk, CEO, vidim da sve ima smisao za nas, ne? To što si rekao na početku, kontinuitet tog programa mislim da je zasiguran, ali za sada je bitno da imamo fokus sa vama zajedno. Želimo da zajedno sa našim partnerima rastemo kroz inovacije. Kako je njihovo iskustvo u ovom programu? Jedna reč, seamless. Stvarno je bilo sve išlo nekako kako treba i kako je išlo sve potpuno nekako planirano. Odavde se razdvajaju putevi ova 4 startupa, jer će se sa svakima pregovori voditi pojedinačno, a jedan dobija uvid u to na koji način startupi razmišljaju i dobija priliku da sarađuje sa ljudima koji žive na ivici tehnologije, žive na ivici tržišta i stalno pokušavaju da tu ivicu malo pomere napred.